ugacoka hari nyumba 10 wacoka hau gukoragwo ukoraga bururi witu wa Kenya tukoragwo tuihuriro ni tribalism muno makiria corruption, embezzlement of funds. Twamecokia hari nyumba 10 nitwarekereria kigina fulani tukuhota gukatira atia Chifu daka embezo kigina giki kana daka harudira kigina giko head of family yake atigia family yake kana ko head of land tugira ata account ya like pia gurire there is a diversity kwina gafira nyingi tukite tugacokanira hamwe no the moment tuge chifu waitura ri fulani ni muge koyuri wa muheri ena andora mathia nao chama ni akomba gwiciria atirire Kenya benjero kaniriria tukuhota kurwa ate tuge atirire nito bill ne ahetukio riu ni watho no washoki hara account-ini but the question of corruption now igiririkire equalize tukuhota kuhorana na kwetha tugire ati mitaratara yo thira tuigithia kwetukira watho no ahetukio na mitaratara no gyakorana na kwaga uigiririki wa kigena kia youth ni warobo iyo right diramini atirire bona mushwe information yo ndiregerere administrative time information not the actualization. Okay, actualization yo ministry ni ya youth ya youth kuri mashifu ne gukorwo na langos then how tribalism muthuri witwo shifore awakaga wira na andu metagwo sub chiefs. Do you know it is against the law at sub chief I komenya mushamani uria wathie na mbere it is against the law ona muko muhitaneti atia no wagerio munengere information. Point number 3 sub chief ore agia na thuria nyumba 10 direct ne mundu sub chief ne mundu inukaga maguru ndabatara thigwa mundu wenda koyo nduthi orangane weheirwo ri ni chifu tondu chifu riu ne ikoragwo na itura a village is quite ni arabatara kuhunga no sabu chifu agire kuinuka maguru we no agire umenye sabu chifu wanyu no ugo nigu information ya agire niguo rire ongikaigwa ne kwa heano bia wa sabu chifu gathi maguru iwe waregire kunginyithiria niki ni sabu chifu wakora muthuri wau hanyu ni twamwirire ni ukahota nginya gufuata maundu mariku na nikio koraga information ile disseminatagwo na that administrative part either ya fatara ya interior information yo nekinyaga direct to the people kafawe osinyagwo no ni ukoragwo we ni uramenyaga question of accountability tukatorania kiuria giki kwina mbeu njithira tugire atirire mahetwo mieke yo sorry right ne ya mieke magadi ku wafici nation nene cia cia gutigirira ati marobuya maundu ma mbeu njithi no gakora ni ma fail hihi niha accountability iraga ya gutigirira atirire ni makorwo magikirwo audit kumenya atirire mundu fulani agwire ni kindu fulani na kindu fulani kirehagwo ni kindu fulani mundu fulani agwire ni undu wa no na guo yuri wehagwo ni kwaga no kana kwaga umenyo audit yo igikwa atia hari fata wa gwika such kind of an audit wa mbere tutingiuga ati tondu ngania ni agwire mbeu njithi ni maguaga tutingera ko generalize to that point no aria managwa kuri andu magwane maita matatu bwana mushwe mundu ni agwaga ni urimu mundu ni agwaga ni kwa kumenya na mundu ni agwaga ni kuhingishwo na audit yo suggest for example ni njege giko no ni ona ndiugaga gukorwo na audit ati arutia wira ni njugaga gukorwo na audit ya the organization itself gukorwo is it delivery muthuri wetwo Chris Kirubi rimwe atwirire atirire nini de kambuni nyingi muno na ndingihota gucirora ciothe riu ni nyenda kuona account ino ni irabatira hagiko ni irabatira maundu kuu ni ona thimu ndingihora no guku maundu makwamite guku maundu matarathie kuona ni ndikinyagia ta mundu kio ta mundu kiumbe ugo no guo thirikari yagire gwika kuko ni irona because for example ni nawe ni turona NYC no ko wendo kere involved muno hede ya NYC no andu mwe ni marona kani riu ni njugaga ni ona NYC tiga no ndu no ginya ukerere kuo no ginya ugerere kuo we mutongoria wa mbeu njithi ni njugaga ni yagire gwikorwo either gifunjo kana ikempower kana ikioversight uria kwagirire na no ho gucokirie haria audit no ho gucokirie kwi mubunge mundu akiheo wira
na beho jithi kana na uigiriki hana atia na to nginya mamhe beho jithi wira ucio make mundu othe wira ne ma make sure kwina uigiriki uri urahanika thini wa organization hiyo. As per now, kana how to kinyanire thirikari ya President William Ruto gutigirira ati ni akorwo iki empower beho jithi yukite na programs na ni programs ikoretwo ikihuro na njira nene muno. Tokobira program imwe na mathaa magithiete muno ndo cio analyze na few ukakora program ya affordable housing bill wakiwa nyumba cia raithi. Project hiyo rehetwo itemini ria kuhura beho jithi jeki. Tugatigana na project ya wakiwa nyumba cia raithi tugoka hari project ingi arugurite ta hustler fund kure beho jithi mangenyitana moige na kuko hustler funds makoro magikuria no tukorani atiriri ni mifango miega na mitaratara miega yihire iri closest to the youth's heart ni kuhiririe ngoro cia youth kana niki bado thirikari ya President William Ruto irabatara gukorwo igika makiria tuigete wakiwa nyumba cia raithi kado tuigete hustler funds kado ni mufango uri kuyorona we straight forward uri ugikinyira beho jithi na njira njega wapere juge affordable housing undu mwana hustler fund those issue na digital okakuga na nejugaga ndanagona no guga icio timitaratara ya guteithia beho jithi ucio no ici ugumania na udongo mothi wa kugia andu na kuiyira andu besha ciao gwire bwana mushwe tutirabatara gwika undu ungi turabatara bunge ithie ehe oversight structures iria ciekuo ta South Africa ciabe empower ciabe irorwo na njira iria yagirire tondu besha ici umenye ni heanagwo ministry ya youth for example yagwo bilioni 200 mekindu besha ici hena nginya cia ku empower andu besha icio ni heanagwo kumbe already kwena away kiria kwori gutire na actualization of the way so not to get accountability ni yaga exactly nikyo ndiracoka bunge ngauga atiriri bunge irute wire kuruta oversight ekinyire guthiaga atia na tondu besha no irauma financial year ne kuga ne kurekwo audit kundu kuna wacokio mathabu eka wakerwa atiriri ne guthiete ono ne gukinyirwo guthiete uguo no guo niki na nikio njokageria senator toka Juanga ahathi yangi hangira round ya koria atiriri ne na kesio murauga ni ariko cio murauga mo aheanite mbeca nyiri ni ndirenda kumona na abungere mari committee ni ciake ne megukwira ni mundu nginya wa fagithagia chairman avagithagia ginya thavari citaumaho fatatu amenye ma na niona na maitho so hustler fund na affordable housing ucio ne muhuri wa biashara witagwo Dagote na William Ruto auta biashara Kenya ekero tigera hau right tukirekereria Youth for Youth Africa mwikaga atia ko na muempower beho na njira iriko na ni mitaratara iriko inyuita organization mwigithiti gutigirira ati beho jithi ni makurika kana ni makoro empowered tukirekereria ni ngatho muno bwana mushwe Youth for Youth Africa ithuĩ tuli kindu gitagwo NGO kana non governmental organization ni gukiwa ithuĩ tutikihana association kana movement ya gisiasa ithuĩ tukiri na structures cia gwitigirira ni twakinyia information ota icio ndirakwira uguo go suggest for example ni thini wa Youth for Youth Africa hadi dina andu atatu maybe digikiwa Kenya ngima no give have the nation dina andu atatu kubo na ni representation of the youth ni few exactly ni jiganira ko disseminate information ni Youth for Youth Africa no tutikima tumantelele Youth for Youth Africa ni tukari tukathomithia andu kana beho jithi uguo ndiragutariria na ngakimera information yo for example yake EOP ya kiuma ni make sure ginya ni ndireka measurement mashifu ni ndimeraga barara cio makijita ngagithinga kihe andu aya uhoro tondu thirikari aganayo ni tatarenda gwituhe uhoro wa keri twika ta Youth for Youth Africa gwitiga to empower beho jithi ni uko tukimarombera mawira riria muthingi murakendeka interns ntiri mwendana ikurehera maratathi na ngacokia ngatho ni uko mugitunyitirira ona to gukona other private institution nikio ndauga ni gukorwo kuri andu njiwa ndana hurira tharuti ni private sector tondu ni
ne mahanyi tondu ukoraga nginya nake aito ni magraduate ni mathomire ni magire gwa guthi nginya kindu gitagwa attachment na internship ithuĩ ni to make sure we have gone there to the airways aria tungikihota tondu ningi tutingikihota population yothe ya bururi wa Kenya. Wagatatu twikaga ta Youth for Youth Africa twikaga maundu metagwo charity na gwitigirira andu aitu kuria mashinani ni maiko makiria na tukamathomithia magathondeka self help group twina gikundi tu for example takuria like pia hari Agostino marathondeka thabuni twina kingi kuria gukundu gwitwo na nyukie maikorwo makirithia matumbi indo icio tugacio ta Youth for Youth Africa twaiko tugiciethera market rekebio mundu ogwitwo Dennis na gucokeria ngatho ni gukinya guko kwa Muthingi TV na riu thengio ni gukinya guko na Youth for Youth Africa akimwendithiria kwa ndaduka muko mugiteithiriria mbeo njithi mwiri wa Muthingi TV au ni hogokorwo gitira tabarira ita muthenya wa muthe ya Kurung'A Igiri ngatho cia mwanya kuri wetikirira kwambia na ithukumira twambiria tabarira ino twakorwo tukiarira maundu maigi megimaine na mbeo njithi na no akorwo kigo mundu gwitwo Dennis a suggest thini wa bunge ya gifururi ni tukorwo na direct kana ni tutegemania bill ire ikuhetũkie twike watho ya gutigira tini akorwo kirumbuya andu magwitwo mbeo njithi. Martin Luther King niwe gugutigana ciugo ciakera wakoriwa kiuga ati if you can't run make sure you walk and if you can't walk make sure you crawl but in whatever you do tigirira ati ni wakorwo ugikinyaniria matanya maku. Mbeo njithi ni ihinda riakwa warahuka na gutigirira ati ithuĩ ta mbeo njithi ri ni twatiga kugonderera wira-ini witu na twarahuka na twakorwo andu magiuga ati we are now accountable. Nie ngondithirie utuko mwega mutabania waku njitagwo Maina wa Mucwe ngatho cia mwanya.